Dobar dan ljudi, danas ćemo raditi jedan pack opening, ali sa bronzanim packovima. I vidjeli smo na YouTube da može da se dobije igrač od 50.000 u packu od 400 coinca. I idemo na prvi pack. Ajde nešto. I vidi ovaj koliko košta. Ne tu. Pećlja. Maksimum. Stavi ga toliko. I to bi... Ovaj ne znam. Nije baš loš pack. Sve prodaj ti dresovi. Idemo na drugi pack. 400 konica. I šta ćemo tu dobiti? Ajde nešto. Može košta puno. Vidi koliko košta tu. Prvo to ne. I može košta ovaj, ima 80 base. To. Vidi koliko košta možda ovaj. Čekaj. Sa ugovora, paste. Nije bio loš pack za bronzu. Možda će da se okusa neko kući kad zastavio bronzu ekipu. 75 koliko. 700 konica, pa nije loš. A dobro, 400 dajemo 700. Ako je bolje ovako, onda dobijemo 2 kontrata i igrača nego. Okej, eto. To je za nas dobro. Naš. Za jedan pack koji košta 400 daš 700. I sve ostalo u koliko. Vidi čekaj. Vidi taj beč koliko košta. I onaj dres nešto. 5000! Evo to ima 400. Toliko. Ovo je bio dosta dobar pack ispod. I vidi dres koliko košta, malo su dobro. Četiristo. Sve ostalo u koliko. Ne Quicksell. Ne to. Toliko. Idemo na sljedeći pack. Ajde neki. I kako ima.
Onda 200. Ne znam koliko. Dobili smo 3 kontra. Kola, dobili smo 3 kontra. To. Stavit ću go 4. Ovi pekoli su dosta dobri. Pa dobro, ne, za neki mi. Za nas kuke. Mi gledaj nekog youtubera. Ovo Pope. Pop. Znate da ga ima Tobe, ima ga na transferu. Mi gledaju nekog youtubera i on dobio igrač od 50.000, centralni bek, 50.000 košta. 96 pace. 66 pace. Da. 93. Pa za ovo, mi kad za ovaj radim, ovo sve možemo da kupimo Dumbiju. Koliko beš ovaj košta? 200. Ali mislim da se I vi, koliko koštaju ovi badge? Možete ga ima. Ima na 2. Isto. Ja mislim da ovaj košta. 200. Nekoga stoji 5.150. Tu su dobro neki, ajde probam vidi koliko košta. 200. Sastav u klub. Ne, to neće nam trebati. Idemo na sljedeći pek. Ovdje imamo 1, 2, 3, 4, 5. Pet hiljada. Pa se vidi ovog right backa koji ima 75 pace. Vidi ovo. Ima 75 pace. Sad ih imamo 300. Kako mu faca? Čoka, evo se. Max, nije ga. Vesta. I taj može nešto košta. Ne. Ja bih stavio 200. Da, 200. Sve, čekaj. Des. 200. I vidi koliko košta. 300. Će ga kupiti zato što košta manje od godišnje. Ajde.
Kakve su veze? Amo. I Šan. Ali još dva mislim. ovo. U nadi da ćemo dobiti dobrog. Ovaj je pojato. Evo ga pek. I sad je podavimo. Krov. To je. A ne tražimo onaj tamo krov, nego tražimo... I vidi ovo može košati. What? 74 pace. Ajde mi to sad znam. Samo se podsjećam se. Nema, ne može više. Pixel. Sve u klub. Eto. Gore to. To. I zadnji pek. To smo se... Evo ga ide zadnji pek, ajde ko. Store! Sad je peka, blaži peka. Peka i sada! Ne može. Može koštala ih u vulu. Vidi kako košta. Pa ne mogu reći što. A, da. I sad. Ne može ga košta. Sve u klubu. Ostala sam pek. I to je to što se tiče ove sezone. Ćao.